Thank you, Pastor Vai, Pastor Pati, for allowing Lelei tangata whaatau waa, tangata vai vai. E sau e tātou mafuta whaatasi mas tātou ainga Hosanna Brisbane, e kālesia malosi, e kālesia matango fie. O te fie whawhetai fo'i ma ona ia tātou mātua whaaleanganga le nei tai au o Apostolo Joshua Avia, whapea fo'i Helen Prophetess Avia, i le talia fo'i le wala au mai fo'i le nei au auna ea mai se upu whaamalosi umai tātou. Ono le upu le tua whaamalosi mo le tangata lea. O loo watu, tua whaamalosi e la ia le e kālesia. Ia whaftai fo'i le mawhai ona ma whaatasi mai ma sio mana mea le nei tai au. Ia, ono le avanoa mai fo'i nisi o mātou tina, o loo whai fo'i le mātou service i mātou pito nuu i Logan. A leo wha mai sio tolo, ia tā au whaatasi o whapea, ia vi ia le tua, e tau ana o le teni malana tama, malona mana mea, lona wō, so se mea alu ai, sau mai ia, so se mea alu ai, o alu fo'i maa. Ia o whapea, hani pe te mana o i whai sau tala, mua ai le o whai, ia, o lo lungu mai le ulu lai, lai watu le avanoa, le lei ale watu le avanoa. Te oa tu foi le tāwale e siale mea e tupu ai whapewe lea mai le avanoa te tala noa ai ia alana o watu le avanoa e tala noa ai ia e se le aulo le nei opportunity aulo le nei avanoa ua mawhai ai ona tala noa atu ma whaamalosi atu ai I stato I kālesia Samoa le nei tai au o le Savali Ake Riso, no, not Savali Ake Riso, Freedom Sisters. Se le matango fia le tele o tau mawhitanga tina, ese brave, freedom, Savali Ake Riso, and one new one. O whapea, nei fo le idea le mo mātou I le lo. Na ele ngale tiao le aso na latu ai le tamai apostolo. Prophesy mai fo I a mātou. Ma nei foi le tō mata upu, the school of the prophets, ina ua tusi mai vai e tia ufa mai, bebe whaina I guest speaker I le lato Freedom Sisters. Well, I was really touched. Thank you for allowing us to come and give a word of encouragement in our Hosanna Brisbane, in our church, in our family. This is our family. And I love the message that tano lafu mai he tiao, o le theme of the school of the prophets, onga whaaperewheta ma perewhetanga, whaapere le tau theme, o le nei yaso, community revival and prophetic evangelism. Community revival and prophetic evangelism. I lona mea lofa lea o le perewhetanga ma le perewheta. O se mea lofa na lewa na o wao mai me mātou apostolo ia mātou. Ala mātou la iti. O le mea na ana e iai le aso whanau o ia swaife au leo pati a trola na limas fulu. Na tau whaalawe mai sio tō mana mea ia tiau. O na lau te mana ai whamatala stories o le mātou tupu a e. Ia so nana mātou la iti. Le ni tai tō lua. Fui ale young Joshua zi na aso. La tama mo e solo. O pati ma se ma vangese vai I taimina. O le pae ia. O mātou whai pae. O te pae whai ma. Ia au talu na o whai popo shop mana mea. Ia o whai asina. Ia hisi mea ia lau pa whaapopo mai ai. I nei taimi. Ai o no lo fie yasu na. Na mātou tupu wa ia in the Joshua generation. O ne tele mea na o wa o me le apostolo ia I mātou. In the area there of the prophetic. O se mea na, I was drawn to it. E draw ai lo winganga iai. O le Atua is a supernatural God. E tele on a facet, e matango fie. E ia te au, o wau le se tangata, poto le whapea so au se tangata onga. Pa na o wau mai e o mātua ia te au, le tāua o lo tatalo. Ma lo wanga pongi. Na mata mai au tatalo mo wanga pongi, yaso ia o talia e whaalotanga.
Ma oinana a matana ta tala mai le tua, le area lea of the prophetic and the prophets. Ma a matana o tupu wai, ma a matana o fia loa atili, fia mamalama, fia o iloa whaongane nei mea lofa, fia o loa pe whawhena sa vali iai, ia o mamalama iai, ia o usita iai, o whaalongo iai. So e tele la o a onga na o maua mai iai, na o maua o a onga I sio te maa apostolo. O a safu malo tinao Helen. I aso nā matula iti ai. E ave solo mātou I la ven, mumu. Matou oele Capital Teen Convention. Matou oele Eagle Net Ministry. Tele perewhetanga a onga. E mātani na ave mātou lai mātou single matala vau. Ele ngalo le tiau le aso lea. I just want to lay a bit of foundation. Pati and mai. I know I only have 20 minutes. I want to lay a bit of foundation. Ele mea lea, you know what, te lia le whaalatanga, tuli au ia o mātua, le tulinga ese au o mātua, o walu ese. Walu ese, ona whamea o mātua, whaasana e toi alu, I le lotu lea o e whalo inai. E te nofa I le e whakasasunga, e oti mai, nofa I. Wa o tangi ale naso, tangi masu sufa, krefi oki I, o kvialu na mea la ia le tu, le anganga o le tua. I want to go where the Spirit of God is. E fiola la wanganga fiola. Ia wandu esilo naso, o nofula I le flats le, tau le flats le o singles. Le o singles nana mato nofai. Ia ana nofula si vaenga, I Johnson Street, ma mama ma papa, ana nofu mato I utatuli. Elisi Street na lo hat. I lalo o mato I whaale anganga. Holo le si aso na, wa toi foi I le mato ahinga. Ono wa whaale leie le tua o matua. O toi fo'i ai. O le aso na, whamai apostole tiau, wo tupu le mai e tiau. I had le mai leo le called wrist, o le mawhainga yoyo o lima. I was not paralyzed, but wo le mawhainga ngā yoyo o lima, I couldn't work. I was sick, wo mai. Wo tangi ala ia. O le mawhainga toi alu toi whai o nganwenga. Ngā waleanga o lima, I had, they call it carpal wrist tunnel injury. Hey girls, that's right. So I le mawhainga, o tangi ala I le mato whale lai Vanessa. O le pilala mea lala o whai. Not manatu, I can't go back and type because o le leanga o lima. Ia, tō mai lo loto e tiau. Lala walu suele sio education na la walu e whailo o walu whaile Teachers Training College. I tiko li Wellington e la walu apply ai. Whailo le interview. O walu whaile interview. Ka lia loha o le aso ngā. A o le aso fo ele ngā kuke alu e le aonga. Vili atu te maa apostole tiau. Whamai Ruta. Yes, Dad. Whamai. O a mea whaile. Lala o walu ke alu e aonga. O le anga o limo li lope la mea whai whamai. Awa ke alu. Sauka kuolunga o kilangi. La whaile conference o le perewhetanga. Mai le lofe pe whamalo loi. O le tua whaku. Iwa le lei papa. O la wasu atu tato ven. Tato wofa tasi o kilangi. La usi tai atu ia te oe. O le lope lana mea o ai la uia lumanai. O le lope whemea o ai. Hai whamai saungi ven. Tato wo le lope maua mai se perewhetanga mo oe. Maua le tali na mea te a ngai ai lo o langa. O le pewhitanga I maua le mea te a ngai ai. Ai lei loa. E mai le tū le mea te savali ai. E te le I ai le pongi sā. I le nā te mi whengatā wau. Lei loa me whemena la wanu ai. Ai whamai le te mā. Sauta tu o kilangi. Wasa le I le ven. Whai o mātua. Sorry, Mum and Dad. O te le alu le aonga nei o. Alana walu le si aonga. Nā le aonga le te alu ai. Le aonga le alu ngā o kilangi. O ke alu vai aso ma safa mahelu. I evo le lei. A whaele mena te mana o he alu. Walu loa. Wau whawhetai o whaalongo. Ia apostole nāne. Ne le whapau te le alofe o mātua. Alofe iai. Au le nā te mi wau le lope whemela o walu ai. O nā o le anganga pe ia iai le tali I o whawhita uli. E iai le tali I o mea lai mana o mia whaasau lotu ai au. E iai le tali I lo lumanai. E iai lo lumanai. E iai le anganga pa ia. E whaasino atu ia o ele me taune alu ai. O walu lulungai o kilangi I taunu le vehe. Whailo le prefetanga.
o walu ai visenga, tama mo e solo mātou i hoe, alu le matau, o lo le vai aso muli nā vai aso. Whamai safi tia, wā, o whaku, sole makua kele mea lai mānga ia, mau mai le Eagle Net Ministry. Mai pewhitanga ia, mai prophets that came to prophesy over us. I lena aso, walu loe hilunga. O mai le si perfeta ngā tōlua. Ta talo mo au, ma whae e mai lima i e tiau. Whae e mai lima, o whaaloa aku, bang. Le mawhina whana le ulu mai o le anganga pa ia i e tiau. Lunga lo ulu, ia o lima. Ma whamai le perfetanga, o le awha malo lo o le tua. O le awha malo lo o le tua. O whaalonga le mawhina whana mai o le anganga pa ia. Pai mai lo ulu o lima. Pai mai o te mai lima. Mo o tangia ia, mo o whaalonga atu. O sauna wha malo longo le anganga le tua i e tiau. Ho nofala i mo tangi. Ma whamai lo me lesi perfetanga ngai tiau. Whamai. E o i le mas, i le tausanga fōu. O le a whailau tō lua. Oh, hallelujah. Hallelujah. E tau tia le tua. O levanga sila fia le tua le mea lea. A whawhenga o share iai le mātou le aswhanaua a pati. Wa a tō le fia, tōlus fulu lala anu, tōlus fulu lima la tua atua, misi atua le va. Le yo mai a sisi e tia. A le aso nana ave ia o ilungai o kilangi ma o mātou whalenga. Whamai le pewhitanga, ho le tausanga fōu, o le a whailau whaipoiponga. O le a mai le tuasa te māloa, e a lofa moni a oe, tausi a te oe, pa ai whale lei oe. Nga nāmia, ma tau tia wā venga le tuana whai mo au. Lua wā venga, wha mālo lo au, ma mai lo tō lua le nasa. O mātua le nā vai aso, ma whamai perfetanga tangata ia tō lua, ma maua lo whanau. O matua, seki lo loko, mai mama dedu wāwhaku, mau mai le kali, mau le kali, mau le kali, ele mau le matawo, ma mawe o kilangi, o mau le tali, mai lo ia, mam dedu lala mea whai, la ta pena atu le tene, toi fōi lo na ainga, whatali tali le toi fōi mai le tamalo tō lua, mo whaita tilo oe, te penga lo atu, toi fōi lo ainga, whatu ese o matua, whapea matua po lama, o toi wawi ala tuai, alo longa le as mai le tuolo to lua. And you know what? Ele pepelo le perfetanga o le tua. Prophecy does not lie. But e yai le taimi e whatau nuua le tua perfetanga. There's a timing and a purpose. You know, what lo fale o fale le mato misa mo matua. Fale le mato va beautiful, and that el masina na o foi end of the year ai mau lo tusi tonu meli sau mai Samoa. Ale tusi lai tusi umai ta moe omi ma tina su ele pusa meli mai we kusi aku ya o Samoa fa o le perfetanga na mai e tiao. Fa mai le tua o le a mai lo to lua ia na la ia. No va aya tu le o le mau lo to lua o mai na ia no lo la ia. That's the end of that story. Because God is faithful to his prophetic word. Ele pelo le tua e te no foi na o vatu le ini perfetanga mo oi. Teo i lo loto, mai ta talo i le li, mai e tau ia te ia. I mea ia o watu le tua mo oe. Ai awa nau lau tau tu keulunga whapea. Mai teo, mai e ta talo, mai pasiri le tua. E whaatupu ina ia, upu ia na watu ia oe. E peo na amai e tea o yaso na mātou whewai ai. Me lea la o wa o mai pele li'i. E ala mai lo na nganga pe ia tātou. Let's pray. Can we pray in the spirit? Let's pray in the spirit. Tātou ta talo i la lea nganga. Let's pray. Shikiriararara, shikiriararara. Kuriararara, shikiriararara. A whai o oe se tangata. We e te lia, le papatisongo lea nganga pe ia oe.
o e tautale inga ngana ese, o te whamalosi ate oele nei taia. Let's pray in the Spirit. Let's call upon the help of the Holy Spirit. Kurarararara, shikriararara, shikriararara. Kiriandananana, yes, shikriararara, shikriararara, yadara. Kiriararara, shikriararara, shikriararara, shikriararara. Yes, Holy Spirit, we need you. Mena mia oil e nei tae au. E te tala no mai I o tangata, tala no mai ia I mātou. Musu mai la wanganga pa ia ia I mātou I le nei tae au. Kurararara ia sikiriarara. Hallelujah, Lord. We welcome your presence. We welcome you. We honor you this morning. Kurararara sikiriarara. Come in a fresh way. Come in a mighty way. Come, Holy Spirit. You are welcome in this place, Lord. We honor you this afternoon, this morning. We want to bless your name as you bless your people. And as you tell no maya I mātou e wala mai lo wanganga pa ia. Kurararara shikriarara shikriarara. Kuriararara shikriarara shikriarara shikriarara. Kuriararara shikriarara shikriarara shikriarara. Kuriararara shikriarara shikriarara shikriarara. Kuriararara shikriarara shikriarara shikriarara. Shikriarara shikriarara shikriarara. Kuriararara 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 shikriarara shikriarara shikriarara. Pati and vai. Na mai e tia ole upu mai le tua mo o luole nei vai aso. Au sauni e watu se upu. E whatatau le mena e mai e tia o te tanoa e le nei tai au. E tu mai le tua e tia o lo folinga le nei vai aso. O te talo e la ia mo o lua. I le temi se o tu la ia I lunga. E whama e shea I lo aso I lo limas fulu. I saw in the realm of the Spirit that God is doing a new thing in both of you too. Patinvei, can you come here, please? Papa, am I all right to prophesy? And I saw it when I was standing there in the spirit realm. I'm just following in obedience. Father, what a blessing and a privilege to lay hands upon these two. Just as our apostle has raised us up, we are only part and parcel of what you're doing. Ele I whaingo fiele lua sa walinga. E iei teimi whainga tālu lua sa wawani iai. E iei teimi te lua masa te salo ai fo. Daddy, is this right? Is this what we're doing? But you know what? Here's the beauty of it. You're learning what it means to trust in the Lord with all your hearts and not rely on your own understanding. For I see that God is saying for the next stage of what he wants to do in the ministry and in the work of Hosanna Brisbane, that I feel that God is doing a deep work in both of you to where deep calls onto deep. You know, there's a word in the Bible that says that you receive a prophet's reward when you open up the doors to the prophet. Receive what God is going to do in both of you. Because the cost of the call is not an easy one. The cost of the call is not easy. We know what it's like. We've had to walk through the cost of the call.
But you two have been ones that have said, yes, here we are. We take the costs. Shete ma ye te ke mo ye tira baba ya. Shirara. Shirara. Shete mo ye. Tura he me o ki a dite. Awe te fefe. Shita mo 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 mo. Awe te fefe, awe te masala salo. Ai e whalango lango i le tua. O hia na te haoao. O hia na te taitai. O hia na te show and lead and guide you to. Ai he lui stai. Whaalongo. Whaatalitali. I le mano le tua na te vatumu o rua. E whatau nuu the next stage. Because you have invited us to come. I don't come just as Ruta Aloalii. I come as a servant of the Most High God. Yes, shetamaya. Because the breaker anointing, shetomokoye setamaya, breaks open favor and influence. Favor and influence and doors that only He can open when you have a willing vessel that surrenders and say, here I am, Lord. Have your way. And so, Daddy, o te whawhetai mo la ua. Tai la loto maulalo. Tai la loto stai. But there's more to come, Pati. Wha umau wa onga lai whai. And continue to learn, grow deeper in the things of God. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ina walua fasili mai e tau, mo fasili atu le mata upu mo le nei aso. Community revival and prophetic evangelism. I saw and heard in the Spirit the word open doors. Open doors. Ina walua fasili mai lo e tau, wano te talo. O te talo ma fasili le tua, fasino mai e tau. What is it that you want to say in this next season? O le alunga le ngaluenga o se mātou e ka le sia peleina. And he says, open doors. The doors are opening. And I heard that in the Spirit, and I saw that. And then I saw you two in a different light. It's as if to say that your training in the children's ministry was not in vain. It's taught you how to love and nurture, take care of the people, the lost, especially the lost as well. What it means to go into their houses, what it means to work with the lost. Just like Essie was talking about, diversity. How to take care of those that might not have the same belief as us, that are in different spheres of their journey. But God still says we must love them. We have to take care of them. And I saw that in the spirit realm when I was looking at you two, in the spirit. And I saw your training has not been in vain. It will prepare you for the next season of what God has. And I don't know, I'm just saying this out by faith. An apostle can confirm that. But I saw it in the realm of the spirit. Because you have opened the doors. And because you have opened the doors and allowed the prophet to come in, bang, a prophet's reward and a prophet of open doors will come in. Because here's the calendar. Aloalii 2024. If you got our first slide, great. In the Hebrew calendar, o la tau e whaunga se au wala ese mea kako. Our chronological calendar is our daily one that we use from Monday to Friday, January to February. Aole au e peru I o I in Jerusalem. E whakakau latu tālena by the feasts and celebrations that they celebrate I te tono le tuspaia, the Old Testament. That's how they whaungai latu kālena. I te tonu la le kālena e peru. O le numero lea tasi 5 5784 is what Israel, or the Jerusalem people, Israel, e whaungai latu le kālena lea. And so I had a look at that calendar. I said, Maila, ole numero 5 for 2024. Ole upu e whape ole dala
Faepelu. And it means door. Open doors. E whabela ia, o le numera la wha. E whatutau se faitotoa. Ua te tala mai le tua. O le faitotoa la lea. E tau in 2024. E tau is a prophetic year of open doors. Very specifically tatou tama. Specific in how he describes, how he enga yo ia I te tonu o le anganga leo le pewhetanga. And so 2024 for us, anyway, I le mātou walunga le mātou pokalame ma mea lo te tupu I lalo I Logan. It has been an amazing, supernatural time of open doors. Te tala mai le tua whai te toa. Ele ma whai le mātou te tala. Hona o I lava. E ai te me te tala mai te mā whai te toa. E also lot whewhe iai. Because the responsibility is great when he opens these doors. And o te tua wha bedani. Wai mātou e te whai ei nei whai te toa. Wai mātou. O nei tangata mai Samoa le ia onga ai wai mai a mātou I Australia. O wai mātou. Te mana tua le aso na whai e papa le perfetanga ia mātou. Sfolu tolu tau sanga. For mai, e whaonga le tua te mai tai uma o tau. E whai tau waa. Na tūla I tau waa I te tonu. Na seula I le waa. Ai wa ai le awha whini o wharau. Fisosoani le waa. Ma tau ma whai e sefe le waa. Te longa le perfetanga ngana my 13 years in my 13th birthday. From now to then, from then to now, o mato va'aia, the fulfillment of this prophetic word that was giving about the boat. O te whia whamatala atu le va'a. O le va'a, e tau le mato ministry, Village Connect. That's the boat that's been sailing since he released it. And I feel, il stato e kale sialia, God is going to open up doors in the community. He might be starting a little bit, but I feel today He will show you even more clearly and give you clarity and understanding. I le faitotoa le lala te tala mai le tua. O le tātou la aunga la o ai atu a tali teimi. O le tātou... Oh, sorry, Dad. All right. 10 more minutes. This is the theme of our message this morning. Te whaitatu whaitau whaatasi, faitotoa ua faavanoa e le tua. Faitotoa ua faavanoa e le tua. O iei ni faitotoa e lau iho langa wai mana o mia faavanoa le tua. Come on. There are open doors that God is opening in this year of 2024 for all of us. For community revival, prophetic evangelism, but He opens them up, I whea, I te tono le marketplace. Why? Because we nā lai mana o mea le tua, whaola mai o le tangata. Whaola mai o le tangata lai tono bisinyesi. Whaola mai tangata lo te tono ngaluengo le malo. E leo no tātou ia lai mana o le tua whaola. God wants to see revival in the marketplace. Lo mana ava ai o lo whiola mai tangata. O sui lato o langa. Nau whiola mo Yesu Kiriso. So He's moving in the marketplace. And I sense that God is opening up the doors in Hosanna Brisbane for the marketplace ministry. Man, isin rā nei lewe ai to tele o tau. To tele o tau. E whātau nuolinga luenga lea. Revival in the marketplace. What an open door that God is doing. It's a tono le marketplace. Let's slide from an mole lima. Tawaila I le second journey le o Paulo na halu. Na halu e wha missionary le tama. O te le ngalo I tia wa onga lo ia o notes. Wha matala mai le matu apostolo. Solu ia malanga o Paulo na halu wai. Ia so nana mato nofo whaatasi I la whale Kilburn I lata le KFC.
E whaasagi ngā hao mā apostolo i e mātou. I le sona Paulo na alu wha missionary e tāla i le tala le lei. Tātou whaitau la lea le 1 Corinthians 16, 8-9. We read that together. Ia, but I will tarry in Ephesus until Pentecost, for a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Whaitau mai le whai upusa a Samoa, wha mole, ai o te nofo pēr i Efeso, se i o i le Pentecosto, a wā ua faavanoa mai mo hao le faitotoa lau tele, ma le matua o ngā, e to tele foi. Yes. Mana ia le upu lea Paulo, na ia whaatali le fialu, o se tangate whaatali whaalongo le anganga pa ia, pe alu, pe nofo, po lan me tauna whai. Ale teimi lea, na mana o e nofo, o na whaalongo ia, o le a mana o mia Efeso, i tangata i te tonu Efeso, mana o mia le mana o le anganga pa ia. O le mea lofa lea o le whaperisitanga, you need to have the baptism of the Holy Spirit. E whenga tāongan e operate ai, ai le i whapapatiso inga oe i le anganga pa ia. E mana o mia le papatiso o le anganga pa ia, ai sea, ona o le anganga pa ia o ia o le mea lofa, gift giver. Is that right? O ia na te whaasoa mea lofa e watu mo oe, e te whaonga po o le whaia onga, pe feta, pe o whaife au, pe e evangelia, ai mana o mia le papatiso o le anganga pa ia. He is so precious. E lema whaina o whaia, pe lema whaia o na tātou whaia singa luenga, i le mana o le atua, pe a le whaatasi mai le papatisongo le anganga pa ia ia te oe maao. O ia o te whaalango ai. Whamaile Ioane, sfulu lima o lona whai upu lima. I am the vine, he is the branches. If a man remains in him and I remain and he remains in me, I will bear much fruit. Apart from him, I can do absolutely nothing. We need the baptism of the Holy Spirit. Ina i mawhai, o na whangaioi, le pokalame, ma le mea lofo le anganga pa ia, i se tonu ia tātou. O te le manao na o lau whaonga le anganga pa ia. Au te manao ia o i loa tili ia. To know him more. Know him more. Know him more. Know him more. Because the more I know him, the more I understand. The more I know how to function in him and to walk with him on a daily basis and to worship him and love him and adore him. So te whawhetai la, i le ngaluengo le anganga pa ia, ma le hao mai Paulo, le tāua lona nofo Efeso. Why? Because he was waiting for the baptism of the Holy Spirit to come. We go to the next one, whamolmole. Nei loa ia, e mana mia le anganga pa ia, eisea, o na whamai Paulo, e le whengo fia le ala lala e savali ai. You are going to meet adversaries along the way. Because as God opens up opportunities, what other comes? Oppositions. When opportunities of doors open up, and so for adversaries, they come hand in hand. But here's the thing. Awale whewhewhe iai. E tā ua le alu whisa ngai mea, e sea, e a tiri e ona tupula o langa whaleanganga le tua. E a tiri ona e loa, pe whawhea ona e hola, loto maolalo, o la lofa, o la whalangolango, o la onusai, o la whaatuatua, o adversaries help to train and equip us in the work of the Lord. So a hoi teipi o te tala mei le faavanoa te aluai i te tonu le marketplace. Au e te whewhe, pe a whasa ngai ma teimi whaingatā. Ai sea,
o le a whaatasi le tua ea o hao, whaasino, whaatonu, ma tau mai le au wale tau nita savali ai. I le taimi na mai e le tua ia i mātou le Village Connect, e le i se taimi whaingo fie. O se taimi le whaingo fie ia mātou. O ngā na amata na mātou wa ai atu I tangata ia lai le loa. And God was giving us a plan be whaafea ona reach in ia tangata ia mana o miel whaalatanga. Ia, a mai le whea le tua. It's not always easy because leaders don't always agree. Ele agree uma ia tai. E pe au Paulo, e alu Paulo e tala ile tala I Efeso, ia tau ngului fo I Paulo e sau panapa le saulesi, le saulesi, tau tupu mea, but in the midst of it, Paul learned how to wait. Ma whaatare tali le tua. Ia o mātou lao, o sio to lua o ia si tamanoa, ala mātou staff uma, ia o teine uma. O teine uma mātou staff. Ia a whaine ne mātou talanoanga. E whaalongo mai a le si teine a nofo ia manu ia tau faavanoa, ia mātou leo ia lai whaatuputupu mātou teine ia. Because o teine fo ia e whai asinga mālosi o loto o teine. Ia ai lofo ia lai e so uso matua e mate tau wivi whaatasi te tonu le kālesia. Au le tau wivi le lei. Wo uloa o si tai mo whaalongo iai. Au le mea mata ngō fia iai. E ui lawe iai e se senga. Ma e se senga o mātou manatu ma longona. Olo iai le mano le tui te tonu. O mātou pokalami. We sense the presence and power of God. You know, o mātuanga whongo would disagree. E o mātuama whatu e se lesi. Fai whalele, le misa pe fai whalele mea le iwhiwhi ai. Toi whalele lotu a lesi. O mea ngau e mana o mia I le teimi nei o le ato tala mai le tua, le faavanoa I te tonu tatu e kālesia. The power of the Holy Spirit. We need Him. We need Him so much. Let's go right to Revelations. I'm going to finish it off. Is that all right? Revelations 3 verse 8. The faithful church. Whamai le talo le tua, I e kālesia e fitu I te tonu le tusi o whaninga. Out of all the 7 churches, this church caught my eye. I know I ei vai ngā umaisi kālesia. O le kālesia leo le kālesia. Whamaoni le tua. Whamai le li I le kālesia. I know your works, Hosanna Church Brisbane. I have set before you an open door, and no one can shut it. For you may have little strength, but you have kept my word, and you have not denied my name. I want to pray. I want to pray for our church here today. Te maa whawhitai, tai mātou tina, te maa malmatou, te maa apostolo. Le amai o la ua, ma le mātou e kālesia mai New Zealand, I Australia. I didn't see it then, but I see it now. E ui lava sa whaingatā mea na la savavali mai ai. E le I whaapea na o ese lava ai a te oi. They saw the calling, they saw the purpose in Australia. Sendai la ia mā ua mate o mai. E a watane ngā luenga I Logan. I'm so thankful for them, Lord. I'm so thankful that they stayed on course, that they did not give up. Te wala awino la ue o mai, e whaatau nuhu, lo pokalame,
mo le movement of Hosanna, international, local, national church wa e whaia, wa e amaia I mātou I le pito nuu lea I Brisbane, I Queensland. Po a whainga tāna la whesa ngai ai whawhetai na mooti a le mea na e watu ia I la au stay focused on the purpose and the calling of bringing the church here to Australia. They could have gone to Sydney, but you brought them strategically I Brisbane because you are positioning, Lord, them for such a time that we pray for the open supernatural doors in government, mo la ua tama, because they have been faithful to the call of our network churches and our international church. O te tatalo le li ie. Whaatele ni aso soifua mo mātou mātua whaaleanganga. Alo sauni la ua to be placed in the nations in this time and season. Uila wa e tatala mai le faitotoa o sa moa mo I mātou. O te talitono lo iai isi faitotoa o le a e tatala ina mo atu nuu ese fafo ifo Australia. E lua afe auna mai le tua o lo sauni, that he is opening up the marketplace ministry, but he's also opening up the borders and the international ministry out for Hosanna movement to go and fulfill what you have called them to do for such a time as this. So te mama tō te whawhetai, thank you for giving us ears to hear what the Spirit is saying in this season and hour. O lo mātou sa wawali ai nei teini. Ai o te tatalo te mā, a tili na wha mumu le mātou e ka le sia uma le mana lo wanganga pa ia, because we need you so much in this time and season and hour. O ne le whaingo fie mea o le a mātou sa wawali ai, e pei o na whai mai ai paulo. There is a wide open door that is opening, but there are many adversaries. Whaasauni lau e ka le sia te mā. Whaasauni o whanau mo le wala au. O le a mata ona e te tala mai mo mātou uma. Whaasauni mātou le li ie. A o mai mātou te whaalango atu I ate oe. Mātou te usitai I ate oe. A mātou au nā atu I ate oe. Ona o oe o le ulu le ekalesia. O oe, o le mana mea, o le langi. E vii ai oe le nei tai au, o le nei avanoa. Mātou te tatalo le li ie. Whamanuia lau ekalesia. Whamanuia iau ahinga nei tai au. Ma o te tatalo, whaamumu upu perefetanga lo o te tonu o loto o whanau. Whawhanu ia I lātou. Ia awane I lātou mamoe se iwa ai atu o manifest mai upu o perefetai mo I lātou taito tasi. I le nei afi afi. E vi ai oe. Ono suafo Yesu ki riso tātou te talo ai. Why don't you give a clap offering to the Lord this morning. Hand it over. Tai lava.